Šta sada? Ajmo! Seka, daj pritisak, ajde, guraj! Bravo, Seka! Od što se gore povući. Brzo stisni onu prečku da može dalje ići lokomotiva. A di je? Bravo, sad možemo dalje. Tako. Idi. Aha, lokomotiva. Kak idemo, Seka? Ovdje mi se ugljena. Ajoj, šta ću sada? Ajde. Ja tu još ugljena. Jesam! Dobro. Reci, ovo je za mamu i tatu, reci ovako. Ovo za mamu i tatu.